Bakunzi ba ruhago, imikino y'igikombe cy'Amahoro irakomeje, aho igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Kuri iki cyumweru kuri stade ya Rusizi, ESPOIR FC izakira RAYON FC saa 9:30. Igitego cya mbere hano Savio shuti. Aho kuwa mbere AMAGAJU FC yakiri APR FC kuri stade ya Nyagisenyi i Nyamagabe saa 9:30. Go. Iyi mikino yose nkuko mubimenyereye izacaho live kuri AZAM TV. AZAM TV, imyidagaduro kuri wose.